IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naikat iti balasang giaway kan Grand Parade apaset kuma iti Farmers Day iti syudad ti Batak po iti energy kan oil crisis sa mapaspasarana. Inbatad ni Mayor Marky Chua, manipod iti limang aldawa na kasagana pa na fiesta iti syudad kat nagbalin lang nga natalo aldawa. Gaputa na ikat da iti aktibidad nga ado iti magastos kan makausar iti ado a gasolina. Kinunana, daytoy ket tapno makainot iti enerhiya kan magastos kan tapno matulungan pay dagiti bumarangay ang mapalag-ana ti trabaho da kabayapan ti fiesta. This May, it is my first Farmers Festival no, as a mayor. Actually, nakaprepare na kami since January and February pa lang. Marami kaming prepare para sa mga farmers natin at saka sa mga kasyudadan tayo. Ngayon, unfortunately, biglang nandito yung energy crisis. So, sabi naman ni DILG na we try to tone down, parang trim down the festivities para lang rin po makatipid ng onte at para maka-adapt tayo dito sa energy crisis para hindi naman masyadong malaking epekto niya sa atin. So, from 5 days po ng Farmers Festival, nagbalin nga 3 days. Bale, may tinanggal kami. Tinanggal na po namin yung koronasyon, yung balasang tiaway, pati yung Grand Parade po namin, tinanggal na namin. Para rin po to ease the burden for the barangays. Para po makafocus rin tayo sa talagang tulong and serbisyo during this crisis. Ano lang na dagiti na bati nga activities? Adume, dagiti yung dapayan, nandun pa rin. May isang Hera Dance Showdown, meron pa rin yung mga quiz bee, pinakamalaki, meron pa rin tayo nung salo-salo, farm inputs distribution, farm machineries distribution. Nandun pa rin naman, pero tinanggal lang natin yung medyo magastos at yung mag-consume ng maraming fuel. Kabayatan na naraway latang nga aktibidad ti may matangan kasi ti dapayan na Sanhera Dance Showdown na salo-salo kunda dumapaya. Ti piyesta gat marugi, inton Mayo 1 agingga Mayo 3 sa iti agdama atawon na. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.